Tala flaval fa buponga o telefon mai lisi ufonga le laumua mo le nei tau o le asolua sfultolo i ulai lua felua lima. E lua ma le afa tausanga na whaasala ina i le whalepuipui se tamai ono tolu tausanga le matua. E le whaamasnonga whaitua malo porirua i le asolua i molianga i lalo le tola fono whai ngā whaiva pe ona whaia i le matanga luenga mo Primary Industries le tangi. Wa whaasai na fo i ona toi whaangota mo tausanga e tolu. O Novema lua felua lua na whaia i le ofisa whai ngā whaiva se su enga i le whale o lea tama ma mawaini pāua se ono se fulu lima o whaamalo i tutono le pusa aisa. Fata se mani pāwolo i ai lava atingi, e lima se lau lima se fuluwha i te tono se isi pusa aisa. Wa maua ele tele o nei pāua ua whaaono se fulu, ua maua lunga atuai, na ilo leo whainga whaatanga ina e titauna whaangota ina i le aso. E wha lima pāua e le au sia le la popo a whaatanga ina. A o tita lia le taimi e tō laulau e lona whaasalanga. Sa i e toi whaangota ina fo isi pāua e wha se fulu walu. E au fiei pāua e lua se fulu iwa i lalo i fo le la popo a whaatanga ina. Sa fuafua fo i lea tamai whaata watu ia pāua. O se ngā yo i ngai whaasa ina i li tū la fono. Pia na whaali e fiol taska o le ofisa o whai ngā whaiva. E whaita wafe tupena fōa i e tangata New Zealand mo a ingai kasa wa tau fia le au nanga le PayPal e au noma se mafu anga ufa ai loaina sa whaatolanga ina Emily Wright o se tusitala New Zealand se whaaputunga tupe e ta ua o le Aotearoa tu Kasa Mutual Aid e awala tu ili kōwhai o se au nanga mawafua e lafo pe whao o atoi tupe le PayPal e umane le lua se fulufai tu la wasilia male valu wafe tala ua mawhaia na fōa i e tangata e tu samale to aiva se lau e mawhai e rights o na lafo lea tupe tangata Palestina o lo mo mia ina se fisoso ani peitai na te ena ina lana talo sanga e talai i tua le tupe ma ta pepe whaamuta malana te ngā tupe na ia whaalia i lunga le leite o New Zealand e le i mawhai e le PayPal o na ta watu ia te ia le mafuanga ua ta puni e lana te ngā tupe ma sa whaailoane e se lau valu se fuluwaso o le a tau fia i le tupe o lona talitonunga ua whaapolo kiki le mafuanga ua tau fia i le tupe ona o lena whaalia fo ia isi tangata na tau fia fo ia la tau tupe mo kasa o le taimi lava na whaelo atuai o tupe ave mo Palestina na tāpuni ai fo i maa la tau teo ngā tupe na whaafsa o tai le teo New Zealand le PayPal mo se whaamatalanga peitai e le i mawato se tali. E toi amata le tae o nei tawala mangal whaamasnonga o Julia de Luni le olo tua ia ile maliu fasiolo na tina fitu iwa tau sanga le matua o Helen Gregory na fasio tia le asoluas fulfa Januari lua felua fa ilona ainga i Kendala o le asoluas fultolo Juni na matatula i ai de Luni ile whaamasnonga mawalunga i Wellingtone ma o le fina walo ia leo na osafa ia de Luni ilona tina i se mea faitino mamafa atono e mafua ona oni mata o putau tupe po o se fe ese a inga i mafo i se tupe ua ngau ia ma whaafolinga i leno whangana tupo i leo sfa inga e folinga sapa u maile tina i le potu pito i lunga o le fale pe taina ta uelo ia le tomai tai sa whaapito tasi le su enga leo ma fina watu la tau tele i su eina le leini tangata ese e ono masalomia sa talo sanga ina i whaamasino Peter Churchman le au whaatono le whaamasnonga pole jury ina ia ilo le leimo li mausa o la tau whaafonga iai i le whaamasinonga i o ngā tasi mawhina o ngā aitu o mai lua sa ia whaamanatu fo ia i lātou. E ui ua whaalia le sao de Luni e tu sai ma maua nisi o tangata na whaia lātou moli mau. E au fia i tangata popoto whaapito ai mata upatau tupe, whaapea tangata o lona ainga, peitai e le whaapea e mautino aina ia whaatino ina le whaau onga o le oti i lona tina. O le awhasilingia le minista o tupe Nicola Willis le kamupania le Fonterra i le taunga tā po le mawalunga le tau o le pata i tutono New Zealand. Na whaalia Willis i lunga le First Step e fōlinga le sa o le tūlanga o le taunga o fiato le pata i supermarketi i au se tālia. Na whaalia le minista ila na fono masani ma whaala patupotonga o kampani o loenga o si maile susu i le afiafi o le asolua. O lona le fiafia o na unisi o taimi a matamata i lunga le upenga ta whailangi a se tasi o supermarketi
supermarket i Australia na te wha ai ele fōlinga tau ngofi ato le pata na ilo i tutono New Zealand o nā tangia mai ai lea e le sao o le masina o me na laina i tangata i whawhalawhai tutoa o le whale o loa tele le Costco i Aukilani ina ua pa u whaapito ai le tau o le pata sa whautoa ina le taitai fono o le whaalapotopotonga o le au whaila fumano Carl Dean whale o loa ina ia whaapa u vamea la tau pe apa u tau o ia o loa mai le ise mea tele mawhaiona whai atu i ai e le Fonterra. Ua mana o le Consumer New Zealand i le whainga malo ina ia sa ili le mata o poli tau whaaseo supermarketi i le tau o la tau o loa o se tūlanga masani le o loa a fia i tele tangata whaatau o na a o atu tangata i tutongi a la tau whaatau e le tutusa pe sili atu tau la tau te tutongina na ilo tau o lo whaalau i loa i lunga o loa na whaalia le foodstuffs le aiana le New World ma le Pack and Save e le wa ai whaatau wa ale company i tau o la tau o loa ma o la tau whaini por kalame fo ia ia whaafita hauli. Ma oa ole au whai ngā luenga e whaititia ia sasi na whaalia le whaululunga o Consumer New Zealand, John Duffy. A tono e fōlinga la i titi mō tangata whaatau ta ito atasi, le se o loa peitai wa whaitau miliona tupe au whaia tangata New Zealand ua ngāwai i tau sanga ta itasi. E te tau i le malo na sanga iane e whai i eise fuafuanga ma ua amata ina nei se talo sanga e saini i tangata ina ia whaamamafani whaasalanga pe a solia le tū la fono fe whaataua inga tala whea ngai. Ua mana o fo i le consumer ina ia whaamalo sia le whai o se ta ia lai whaasa o le iei tau o loa ina ia mawhai o na tali supermarketi mōni o la tau sasi ma i autometi fo ini tau i mō tangata whaatau na ovani tupe na o la tau tutongina na i lo le tau la tau te tutongi na ai se o loa na whaalia e Duffy i se saili linga taluai nei na ilo ai ono 2% o tangata whaatau sa o la tau mole mawina le sise o tau o loa i le tau sanga taluai. Walu ia le palemia Christopher Luxon le taitai o le Labour Chris Hipkins ina ia tali ma whaailoa so o se polisi ala lato vaenga whaapwhai. Ina ua fisilingia e winga i le whaingo fio le tūlanga o whea ngai ma le National ila lato pola kalami o le Child Care Support Scheme na whaalau iloa i le Labour. Ina o le se lauli ma tolu a inga na tauli maina le whaamanianga pito ma walunga o le pola kalami o le Family Boost. Ua matua ese mamao ma le lua se fulutasi afe o a inga le na whaaleo i le malo i whaapea. E anga waa i ai mo le tupe atoa. Pe a whaalau iloa piona i ele tau sanga taluai na te Luxon i se finangalo le taitai o le Labour e whaapea ua le manuia le polo kalame na ia sauno ai. Na te le talia ina ni awa onga mai a Hipkins po le Labour e le iloa le mea e whai o latou fo ilea na la iona whea ngaila latou whai ngā malo. Ma ia whaafita aule na sauno al palemia e ona sifulu afe a inga utauli maina sina fesosoani mai le polisi o le Family Boost. Ma le isi lua se fulu afe e le oto e mamao ai anga wa afo i ai na Charlie Hipkins i le muso le National e tautino le whaale e tono la latou pola kalame le Family Boost ua popole ne ua latou o so whaina ai o ia ma la latou vaenga whaapwhai a le Labour na whetalia i fo i taitai e to olua le taihona nafi e whaatatau i le tau o le pata le ana si itia mawalunga i le valu tala ono sfulsene mo le polo kapata e 5 se lau kalama. Ita alonga o le ale avanole to mai ta ayo Amelia Ran e kena sio mo ta alonga whaavau malo i le nei tau sanga na whaalia le kaptene o le au nei tipolo New Zealand e mo mia tele lea malo longa a wā lona mawhauwhau tino malona nganga sa i fo i le taimina malo loai e kena sio lea fo ina le ta aloai i le Nations Cup i le luafe loa tolu ua whaafitu se fuluiva o na la e kena sio le ofo New Zealand masa ia kaptene ina le awa New Zealand i ta amelu sanga o le Constellation Cup i le luafe loa tasi ma le luafe loa wha i ana siamu pini ai New Zealand ua whaalia le whaia onga Dame Nolene Taurua o lona whaanaunga ia avea swinga o tulafono i anga wha teine e mawhai ai o nā wanoa Grace and Weke mo le filifilinga o le au ale ai o lona winga e to olua to maita i whaamoemoina o le amisia mai lea ta amilosanga. E uia tali tonu le tuli manu Joseph Parker o Alexander Usyk le tamafusu pito i longa o le lalangi. E to atasi lava le tamafusu le tuto e tauna la whai pile e whaamautu e le moni o le tali tonunga o le sunga le ia Parker o le tamilu sangalo na 5 na manu malo ai Usyk. I le to ioti le fusu anga maleali i matautio Daniel Tibua i le asu sa taluai. Mana sauno le pule Parker o David Higgins. Wa whaamau ni ele matautia male i longa Usyk o Parker
whaakalia o sooi nei e luina le fusi, pe ona whaalia Higgins, a whai e whaamumua Iusik lo na tala whaasolopito ma whaawau pe ona tauwhi uma fusi i a teia o le isi ana fusu anga i tauna soai o paka, peitai, e ono mana o Iusik e whaonga le isi ana fusu anga e mawaini se tupe, e tatau i tama fusu le pahanga mamafa i le tūlanga mawalunga lea, ona tau mawhai e manu malo i le sampini o le panga mamafa e tu ufa atasia i a fusi, o le mea tonu lava lea e lai ona fusu paka, ma olona lea wha moenga i a sosoa i nei se fusu anga ma Iusik, pe ona sauno Higgins, o mana o lana tuli manu i a vawe whaile a fusu anga, po o whea lava e whai ai, ai i a tau nuu e le imai a le tau sanga. Tala whauia mai le si ufonga le lau mua, mō le nei vaenga o le tai hao.